pi agana sanabita angka ci diwenni ya ko masalawa i ummaku degaga malaikat jemput. Ada satu malam malaikat tidak menjemput. Nareko masalawa i ummaku nasabak magay agana sanabita iya langsung tarimai salawatna. Kegayaro setiap malam Jumat kata Rasulullah. Yana tunah kada nabita nanigi-nigi tau masalawa lokoria akasiratu ko wani jumai pasti nalolonga syafaatku mato ko suri mondrin na po Allah Ta'ala. Wani jumai ya to. Iya naro ampai to lima kada tau pandai teriolo. Aja muka joka-joka ko wani jumai. Makara. Iya. De na tengi lo lolang na suro ki monro makasibiang. Nasuro ki monro makasibiang. Yo po di ko ni Jumai lemmi na sa Juma barakasi ni Jumai. Makatukun ro. Jadi itu ita usahakan iya ko ni Jumai asalawa ki maka dake kana idi manibawa bu. Ini menibawa Pak. Meki makada Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad jajito. Meki makada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad jajimato. Meki makada sallallahu ala Muhammad jajito. Meki makada sallallahu alaika ya Rasulullah jajimato. Meki male salawat Ibrahimiyah jajimato. Ini menibawa. Yang penting ganna isi ratu. Ya to na to kon ni Jumai. Makanja koto pura nama salawa kasiratu koto loliu ibacai Allahumma arini bihaqqi Muhammadin apa lagi rode Allahumma biwajhi Muhammadin wa arini Muhammadin bihaqqi Muhammadin halan wa malan matausa ki akalima mak bismillah ki akalima napai baca ya tu akacicam. Itu doa kalau mau mimpi ketemu dengan Rasulullah. Iya. Tapi dia nak ulang itu. Kemudian maka dah kau nak kalau ko pong Allah Taala kalau ko nabita. Ia na dua ya Pak Bu. Ia lokoi pong Allah Taala jalur pamasih. Ia lokoi nabita jalur syafaat. Na dua mitau na wad ditama suruga. Ya ko tanya pa masih na pong Allah Ta'ala syafaat na nabita. Kaya gatau janji syafaat nomor si dia rona masalawa kasiratu ko ni Juma. Yang kedua, magampang-gampang ni. Nareko bangi tawe tapat pisawi jama-jamata. Ko bangi tawe. Tapat pisawi. Matangangi mapak guru. Bangi tawe ama ko ni jo cinampa tabali biya ro bangi atau matangangi mabisa panne na batawe tapale na bani jo paneta na patabali ro bangi pade di pagalung matangangi ma dompe na batawe tapale pani jo dompeta ia pe ko pure batai matu na mesiki ma dompe ngidi di bawang tapi dewa kan aja tak sempajang de makadama iya jadi iya kok bangi teh papisau jama bangi tabali biya ro bangi ibali biya kok makade pak bangi Allah akbar ya matoro ta baca asyhadu an la ilaha illallah ya matoro ta baca ya nakala asyhadu anna muhammadar rasulullah ya matuti baca ya miko makadani hayyalas shalah akadani la haula wala quwata illa billah ya kok makade hayyalal falah kada toki la haula wala quwata illa billah ya ko subuh inale as-salatu khairum minan naum akadaki sadaqta wa bararta wa ala alika minas sahidin. Kemudian ya ko makade Allah akbar ya matur na pau ipau la ilaha illallah ya matur ipau ya ko lakto ni pak bangi makada la ilaha illallah to masalawana Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad napaki makada Allahumma rabb hazihi da'wati tammah wassalatul qa'imati sayyidina Muhammadil wasilata wal fadilah wasyaraf wad darajata aliyatar rafiyah wa ba'su maqamam mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad makale nabitta nanigi-nigi tong mangkalinga bangi na bali biya tu bangi napa masalawa lo Korea napa nabaca pak dongan na bangi nalulungan ngi syafaat kumatu ko suri mundri na pong Allah Ta'ala malumoy. Iya ko demo patulay
nomor telu syafaat tu ya nasa nabi teh kega 2 ayat terakhir Quran surat Taubah ayat Al-Husni laqad ja'akum baca kapitu ku magharibi kapitu ku subuh itu akan mendapatkan syafaat Rasulullah ya kalau dia mau patulai surah Al-Kausar tapalai dan cintailah surah ini karena kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah dengan surah itu tapalamu surah Al-Kausar to ya kalau dia tapala inna atena kalau dia mau patapala inna atena mati bawan nih iya kemudian situngan naji itu kutumelo salama 2 milalang 2 mito usaha kangina maega amala tananya dosata namo asiratu dosata ku siratu muici di deceta salamatoy kamakiro namo si salaci dimi tapi makoye angka tu sikiri termasuk sikiri makadai nabita namo padai gan nabusawai ukutasi edosamu angkatina dampagin po Allah Ta'ala kaya gananya ro iya kutupura masampaya mangaribi na tinibaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi kulli syai'in qadir ka-10 yan atu pasus sudo satu makadai nabita namo padai gan nabusawai ukutasi edosamu angkatina pacingin po Allah Ta'ala tapalamu ya ro to la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iya, ya matuti baca ko tumeta mo pasae supaya dia natipu kita we. Tapi to lalo baban na pasae yo la ko tamo pasae. Aja na balu-balu na mite yo la lupa tama. De babange na pay baca yeto. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Angka to narampe na bitta tasabbe na malaika maponco mio na ya la ilaha illallah syarika lah tapi ya tasabbe na malaika 2 gunana yaitu ko makadaki sikiri na malaika subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim sikiri na yaitu ya ko tasabbe na tanayro ya ko tasabbe na malaika subhanasil mulki wal malakut subhanazil izzati wal jabarut subhanal hayyil ladzi la yamut subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Tapala nih. Depa. Subhanazil mulki wal malakut. Subhanazil izzati wal jabarut. Subhanal hayyil ladzi la yamut. Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Apalah ni kapa di? Depa. Kamu narakang di pamatuk milawi. Karena saya itu kalau ceramah Pak Bu tidak pernah merekam. Makanya kalau jalan itu selalu sendiri. Kalau mau kamu ceramah nang kerekangnya silakan. Saya tidak pernah urus itu. Jadi upasangi aguru ki materu aguru moki namo je tu de na mega amala ko yo lemi pananungan namo salawa mi ko tulia mo rigan rusu insyaallah namo poto pasidak kami ko yo matori ya tuntukan ang kamato capa na suruga tu tau mas salawa janji capa na suruga tau mas sidak kain kato suruga capa na tau mas sampaja sunna duha ing kato suruga capa na tau matahaju ing kato suruga capa na tau malapa ya tinang kato suruga capa na jadi yang kamu tak kapoi ci di mamada ini ya miko desi sagaga tak kapoi tamas sumbat to ni tam tolimano ko to ni de to naga tau ne wasi coco tamas salawat to ni ropolino mi itu iya usahakan yang kata kapoi ci dia pak demeto tu ni rule pas suku mana to ya tu maka da angka tau magala mapuasa magala to mas sampaja marajito mas sidaka malapato atina ide angka to ko suru masumba cia ulu cia aja ni maka ni cede na sai ko na jolok angka to tawai de panalo nasa agaw di bantu ngako angka meto tappa malapati na ya pa tujuan we
Tapi dia nang kanoto masa pajat tahajud. Mengerok-ngerok mimatin rokowan ni. Gitu. Angkat tahu rajin mau to matahaju tapi dia nak kena sumbang. Iya, jadi mak dupa-dupa tu tonroy. Kegi tonroy, ya narotolah. Tapi aja ta caci tahu mak kadang-kadang tu tahu seke aja nah. Aja. Kadang-kadang tu tahu aja. Masing-masing ada jalurnya. Iya. Itu kuncinya. Kegi kita kapoi. Sampai makala ia kode tu le moto matahaju de tu le masam paja sunat duha de tu gawa dita sumbangang cawa-cawa bato ni ko to sidup patawe ya naro to maringat timu to na yan ang kata to mangici na makala tu webas sa payano to limicawa kama kito apa de tu gato sengaran na taw seke bu de gaga mate taw seke de na tarita to lisika biat lasa laban iya ya nama seke teh pak dia kasi ngaran na moto loki bure masyarakat buru ni baca sana ko batu nisange makadayano kada seke pa tau biasa ge padahal buru ni buku-buku na dia mau panipajay rampe maseke iya yang pa makada jalalo ta maseke aja lalu iya de tu gaga tau rampe-rampe madecing ya ko tau mabas samate pak madari tak kajan na tau madari tong kayang kalinga makada ya na yano tamaranaka imega ni tau tamaranaka biasa ketemu ko tu kotong malak dak makanja membesar. Iya. Jadi itu kunci na babu. Aja tamaseke angka gagay naso ibawangi bali boleh. Iya. Itu dah kan nabita. Pegay wae na. Iya. Supaya makurangi lasa. Ne upidi makokoy to maseke mana pak tak dua gulukas soko bola. Cidi gulukas cidi perisang. Yan ang libale talut tama gulukas dua naso cidi macalla mata na manca jesa de naso. Iya. Makiro. Iya to matay riolo kade ka gulukas na. Kung malibale talo na nasumanang, nabawa bali bola na makokwachi di minanasu. Dua tama gulukas mabepay makoto nasa makanya yan reko macakke ide na katawa na bali bola na. Jadi matan ratu komeki mitay datun na tau seke nang kataw makunray dua gulukas na datun na tau seke ito. Jadi upasanya makala kau nak kegi tola to tapi iya ro ibadah angka mana to tingkatan nak ko gamay angka kami na matanre pada ki masumba tapi dia na pada pahalana wadi jaji siratu sabuta sumbangan ngidi tapi 5 sabu mina sumbangan iye ya se ibaraka na ya 5 sabu na ya siratu sabu kega cara na tay masumba si salah sumbangan kami na matanre itu layawa jadi ketingkatan na besa ni ga masumbang tau miloy sumbangan tali goncingon rodui Dari panangka Liga berani kata milau sumbangan maka da yang keguncin kamu itu kalau cilo ni talah iya mereka mau padi apa to maka da zaman aku na capur dega angka hadesa na nabita maka da nigi ataku malenga astagfirullah tanya maka da itu hadis maka da nigi hadis qudsi ya nigi ataku malenga de na bilangan nga nalenga de to bilangan yung parewakangi kaya nanti maka da ya ko malomo-lomo na ya ro maka da pamasasisang idita ko kanto ta di siratu di 50 di 20 yan ang kacilingan ng lalo kapat jabawan ni takoti silampa aja titay maka da di siaga po ang Allah Ta'ala perrekengan yo pwede madari macan ni pajo kata di sirati sorong ipe matama sila la nyili imako kay kaje romoro ang kapamalada na sele iduina tapi angka pasidaka ulolongan ngoko hadesa agana sanabita dena law pada masyar dena leto ko siratal mustaqim
Jadi yedi oke hadere imam maulu melo ki gade talete ko siratal mustaqim. Melo ki de tantri ko pada masyar. Angka nabitta makala dan ini hadis sahih. Makala nabitta nigi ummakku masidakka denis sangi makala niga nasidakai tau isidakai de to ni sangi makala niga sidakai wi iya na to tau de na antri ko pada masyar. Biasa ni masumbak detis sangi makala niga tasumbang. Daripada magampang. Ke pondok na guru tak macawe koe pondok tafis iya ke macawe tatalipong ibawan ni pembinana si ba pimpinan lagi tatanay makadatabe angka gana yatim atau nak kurang mampu kutu makapala ko makale angka kadaja na tapodang nga asan na siya kapag kamayana si ula si dia nana ya ko makale 500 sabu atau 200 sabu iya pawajaran ni salama masikola tapi wilawi aja na taisanya saku aja to na tapodanga ni gitu nana ubanto salasay mati to nana masikola si runto ko palawangangi denang kaniris sama kadaya besa bantu ya waktu na masikola anana eron na to papura ibantu de to nang kanis sangi makadaya bantu ka besa waktu ko masikola yan ro na masuk na bita tau masidakai denis sangi ni gana sidakai tau isidakai de to ni sangi makadani ga sidakai aga baraka na yero makadaya na bita napay malala law pada masar na jampu ya to te kemudian dibawa ke ila rafiqil a'la deni palaloko pada masar. Yo pumikoy pasipulong nga na yating na payaling ang palo na paisoting ibalender mo pa yato. Itu hadis. Pada pasidak ka pa, tapi din na pada kedudukan. Apa iya ko irita itaw ni bantu na madeceng madaryang kakoti matto maka dade mo ita dece kini tanaya mewai ko pura. Muba yato. Atau pura ibantu makoro na madece na din na jampagi ki maka dawe tau palam muna nyawana ya mo jalo kag idece biasa na yo poko de matto ni risa de urusang yan na rona kada makwatu po ang Allah Ta'ala lori atanna yan na ro pasidak ka kami ng matan renasan na bita sampai-sampai tidak lewat di titian siratal mustaqim. Ini penting saya wasiatkan. Jadi dek to tu nama raji pa boleh jangan salah makan. Yang pai makan dak ya kota maki rana ka macila katongang. Sila katongang. Taro ni taransi cinampa. Iya. Sahakang yakini bi. Aja tamatin ro ko de na pura yu sarah ka ngalewe lori pong Allah Taala. Yang paling pokok apa sih sumpung ibadah ki mataro yata suju pacapura sampajangisa ania kami memang sampaja subuh yata suju pacapura ngoko sampaja subuh atau kami mengiati untuk masampaja loro yata melo joka maka dame ka loju pandang yata sampaja subuh tatarge memang ni maka da oko ka matu anu masampaja loro yata joka ta kecelakaan ci dimi pakutana po Allah Taala kenri pole ataku na kenri melo lo maka dami malaikat boleh masigi masampaja melok ko masigi anu masampaja maka di po Allah Taala atakku ya tisa suruga pak masigi nasalay masigi nangujui jadi ako to meloju pandang aja na to maka da kenri matu le pamandre anang katau jo katulian reminaurus iya kan. Jadi aku kecelakaan ya agan aku talapong Allah Ta'ala pada lisan lo kenri pole ataku kenri melolo nasa pole na masigi masampaja melo mandre ko anu mata na andre miurus ina riasa jama-jama lino makanya magi Isra Mi'raj na tapu itu masigi melo ko masigi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa padahal law Madinah nabi talau buki tursina law baitallah mina palo ko Masjidil Aqsa macenne nabi tapi magi na capak nami na pak guru kiro maka dia komeko joka apa mula ko kesampajange makanya kayasa sampaja sunat musafir asampaja sunat musafir ko iya ko ke rumatu maka do ko ka matu masampaja loro he
ia muka celakaan, tata kota masuruga, na sampaja mulawi, ia na tuna sa taupan rita sikiri tan nalapaka lilla, apa demo sikiri na sikiri watakkalemu, apa watakkalemu melo mas sampaja. Tapahan ni kira-kira.